Te ngā makao taniwha o te pou ahurewa tēnā koutou katoa. Kua whakatahangia atu e te reo tātaki a Paul Henry i tana tūranga kai hautu i te hōtaka Parakuihi. Hei tā Rick Ellis, tā huhuranga pū o te reo tātaki, kāore e tika ana kia tā noa tētahi o ana kaimahi i te kāwana tianara o te motu, ara ia Arnold Satyanand. I te tūhuetanga o te rā, ka pita te whakatai mai te rangatira o te reo tātaki a Rick Ellis ki runga i a Paul Henry. Paul's comments on Monday were a clear breach of those editorial policies. He stepped over the line, and as a consequence I felt it was appropriate that disciplinary action be taken. He tangata e mohiotia ana mo te wahapapā me te whakaputa i ona whakaaro me ana kōrero aha kua te aha. Are you going to choose a New Zealander who looks and sounds like a New Zealander this time? Well, in fact, every Governor-General since Porritt has been a New-Zealand-born New Zealander. Mai e nei kōrero ka pita nā hākeki mai te Maria. Aha koe mohi o whānuiti ana a Paul Henry he tau nanawe me te kōrero. Aha koe puta ana kōrero whakapāha i te ata nei. He's done a very fine job as Governor-General, and I am sincerely sorry if I seem disrespectful to him. That was not what I intended, and I certainly didn't intend to sound racist. Kei roto anō hoki te āhua iwi māki hoi anō o Paul, ko te kōrero ke mai te hunga tōranga pū, he ha te Premier a John Key I noho wahanguai ki te pātai a Paul Henry. Those comments that Anand Satyanand doesn't sound or look like a New Zealander, frankly, are racist. And they're offensive. And John Key should have had the guts to put Paul Henry in his place. He didn't. E kōrero hianga tana I roti tana pōka whakaata, te ata. Kāre mātou e whakaia ana ki tēnā momo kōrero. Tairoa ki ngā reo irirangi Pāki waha he kōrero anō. Henry has been supported on every major control, on everything that he said. We're going back to Susan Boyle. Engari, aha kua tērā he maha no te huna e ki ana, he tino māma te haere a te reo tātaki ki runga I a Henry. I think that Television New Zealand's got to come up with a better answer than they did yesterday. I nā te whakahoki mai te rānei, oti atu te mahi a Paul Henry ki tōna tūranga mo te rua wiki. Tāpiri atu ki tēnā, ka horea ia e utua. Tēnei Molyneux, te karere.